Parlamente go fetola ditsamaiso tsa yone mophato o lwantshang bogodu leruo kwa bobira o kgothediwa go tsamaelana le mananeo a phetogo ya loapi a mo go tsametshameko setlhopha sa Center Chiefs se fetetse kwa tikologong ya latelang ya kgaisano ya Orange FA Cup. Liza sa kengwe tla rena tsametshameko ha re ntse re tsweletse topo taposa o rana ka puya di atla mothesong ka mogela abo o di amogele tetona dumaboko o are o tshwentswe ke ka dipuisanyo tsa parlamente di tsamaisiwang ka teng mo lefatsheng leno a gatelela botlhokwa jwa gore parlamente a tshwanetse a baya kwa pele dikgang tse di ka fetolang matshelo a Batswana o bile se kwa modutlong wa go kgobokanyetsa party ya UDC madi mono ga borone maabane re tlhopego ka ikantse khumalo Moletlo o wa dijone ngo putile matshwititshwiti ya batho go tswa dintlheng tsotlhe tsa lefatshe leno le kwa ntle o no rulaganyeditswe go kgobokanyetsa party ya Umbrella for Democratic Change madi a tla ithusang go ipaakanyetsa ditlhopho tsa setšhaba tse di tla tshwarwang ka 2029 Tautona Boko yo e bileng le moeteledipele wa party o na dirisa sebaka se go bua ka dikgang tse di amang tsamaiso puso a gakolola mapalamente go buisanya ka dikgang tse di ka tlhabolola matshelo a Batswana fa ba le kwa parlamenteng go na le go botsa dipotso le go dira ditshutiso fela. Debate issues, let's present reasoned arguments. Let's not go to Parliament and ask frivolous questions. We go to Parliament to ask when the window of some school out in some far-flung area will be fixed. You thought that is a question that should come to Parliament? And occupying 90% of the time of Parliament, asking questions, moving motions that have absolutely no impact, don't move any dial. Yet the Constitution says Parliament has an express provision that sets out what the role of Parliament is. It is to make laws for the good governance and the peace of this republic. Make laws. Me ha re ka re bua go parlamente ra se ka ra re ke gala mahoko a rona ke be ke reditse le nna ka le Batswana ba reditse gore la re ne ke gakolla gore ke re kelo thoko re se ka ra ga ra helela ra go bala gape ro ipapatsa gape ka 2029 le re ithele go Batswana ga ba re tshwara ka dipelo. Party ya UDC e supa fa ntse tsepame mo tebelopeleng ya yone ya Botswana yo tlhabologileng go tshelwa ka tekatekanyo mme bile e solofeditse Batswana gore e tla tswelela e ba dikeletso tsa bone kwa pele. The purpose of tonight's gala dinner is to raise funds for the movement, which will enable us to build its structures and consolidate its gains. These are gains for the people of Botswana, as the chairperson has rightly pointed out. We are and will remain focused in improving the welfare of our people. E re jaaka party ya UDC e re tla ibaakanyetsa ditlhopho tsa setšhaba tse di tlang go sa le gale kopo ya ga Tautona Boko ya gore go nne le dipuisanyo tsa parlamente tse di nang le boleng ke sesupo sa go isa lefatshe leno kwa pele ka melao e maleba. Ke kantse khumalo Botswana Television ga borone e le santla dikolo tse di kgolwane tsa monogae di letse di rotse semmuso ditshupo tsa Northern Botswana Tertiary expo kwa Francistown ditshupo tseo di ne di tshologetswe ke dikolo tse di kgolwane tse di 22 le mothusa tona wa thuto e kgolwane Re Justin Hunyepa yo neng a tlhalosa fa tiro eo e tla fa baithuti sebaka sa go golagana le dikolo tse di kgolwane go rurifatsa gore thuto e goroga go bone go sa kgathalesege gore ba bokgakala bo le kae re utlwe ke di bonye lekalake. Re Hunyepa o tlhalositse fa puso e tsepame mo gaageng tshwaragano e leng yone e tla dirang fatshe leno tšhaba e rutegileng o tsweletsa a tlhalosa fa go le botlhokwa gore banana ba nne le dikitso le dithata tse di tsamaelanang le maitlamo a puso ga mmogo le tse di diragalang mo lefatsheng. This year's expo is particularly significant as it fills a vital gap in the northern region, bringing institutions closer to students who may not have the opportunity. Ditshupo tsa monongwaga di botlhokwa ka gore di thiba phatlha mo kgaolong e ka kwano magareng ga dikolo le baithuti ka go tsisa dikolo gaufi le bana ba ba sa kgoneng go di latela. Go baithuti tsayang se e le sebaka sa go botsa dipotso le go tlhaloganya botoka bokamoso ke jwa ba ba senkang kitso. The future belongs to those who are proactive in seeking knowledge and
opportunities. Tiro e diretswe go thusa bana ka dikgakololo le dikitso tse di tla bulelang baithuti dikgoro ebile ba itlama go simolodisa dithuto tse di tla netefatsang gore ko phelelong ba bona mebereko. Our commitment as education and training providers remains strong. We continue to develop relevant and market-driven programs that Maitlamo a rona re le ba thuto a tsepane. Re tsweletse ka go dira dithuto tse di fang bana kitso ya go itirela. Dikolo tse di fa di a itsewe kwa mafatsheng a sele. including ISO certification, demonstrating a firm dedication to quality education. Dikolo di rotloeditswe go tswelela ba tsaya bana ba dikolo tsia le go rurifatsa gore ba ithuta tiro ya diatla. Ba rotloeditswe gape go ikgolaganya le makalana a mangwe ka seo se ka ba sologela molemo botlhe. We do recognize the value that education holds in shaping the future of our communities. Re itemogela botlhokwa jwa thuto mo go ageng matshelo a batho le lefatshe ka bophara. Re fa go rotloetsa tshwaragano gore dikolo tsotlhe di dirisane mmogo go tlhabolola dikitso tsa bana. We will be doing, but we are also here to foster collaboration where both private and public sector institutions can work together and support and elevate educational experiences of our students. Baithuti ba go itlhile go ikgapha mo nnotaging ditagi ga mmogo le go ratana ba santse ba le mo dikolong mme ba itebaganye le thuto ya bone go ipetlela bokamoso. Ke di bonye lekalake BTV News, Francistown. Puso e lebane ke kgwetlho ya go oketsega ga dipalo tsa batho ba ba tsenwang ke malwetse a sa tshelaneng go balelwa la mambotsogo jwa tlhaloganyo. Se se boletswe ke tona wa botsogo Dr. Stephen Modise a buile semmuso lefelo le le ntšhafaditsweng la balwetse ba tlhaloganyo la kokelo ya Jubilee le le neng le abiwa ke khamphane ya BOTSWANA Telecommunications Corporation kwa Francistown. A re utlwe pego ka Abigail Madorobo. Bolwetse jwa tlhaloganyo ke nngwe ya malwetse a sa tshelaneng a amang batho ba le bantsi lefatshe ka bophara. Dr. Modise a re go na le palo e rileng ya batho ba ba lwalang malwetse a tlhaloganyo mme ba tlhoka thuso e hapegileng. O netefaditse fa balwetse ba mofuta o ba kgethololwa le go gogontshiwa ke ba malapa a bone le setšhaba ka kakaretso a gatelela botlhokwa jwa go tshwaragana go tokafatsa tsa botsogo. The renewed infrastructure at Jubilee Psychiatric Unit is not just a physical space. It represents hope, healing, and a commitment to better mental health outcomes. Let the refurbishment of this facility Ka go e ntšhafeditsweng e ga se ka go fela ke sekao sa tshepo pholo le maikemisetso a go fenya dikgetho tsotlhe tse di tang ka bolwetse jwa tlhaloganyo. culture of understanding, compassion, and care for one another. Let us embrace each other as we march forward where each person cares for and values the mental health of another. Botsogo bo tapile gore le ha tshele tshele santse gore botsogo bo bole ko pele mme ra lo leboga go menagane ba BTC. Go shafatsa matwana a go ne go dirwa ka fa tlase ga lenaneo la go busetsa kwa setšhabeng mme go lopile khamphane ya BTC madi a kana ka 143,472 pula. Matwana a kailwe fa a tla tokafatsa boleng jwa botsogo jwa balwetse le babereki ka kakaretso. Healthcare is a cornerstone of communities, and it is our collective responsibility to support the institutions and individuals who tirelessly provide care, comfort, and hope to those in need. Botsogo bo botlhokwa mo setšhabeng mme ebile ke tshwanelo ya rona re tshwaragane go ema nokeng balwetse le babereki ba botsogo. Ngwaga ono BTC e ipelela dingwaga tse 45 ntse ba gokaganya setšhaba mme re mototo go nna le seabe sa go abela setšhaba matwana a re a baakantseng. Re ne re penta mabotana magareng ga tse dingwe. Referral hospital. This project encompassed replacement and painting of the ceiling, external and internal painting of the walls, replacement of the window panes. Khamphane ya BTC e godile go tlhokomela lefelo la balwetse ba tlhaloganyo go leka go thabolola ditamelo tsa malwetse a tlhaloganyo mo toropong ya Francistown. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Mapodisi kwa Kang a tshwere banna ba le babedi ka sengwe se se belelwang e le setlhatsana sa motokwane kwa Transkalahari. Superintendent Solomon Lesedi o tlhalositse fa setlhatsana seo sa selekanyo se se ka tshwarang 10 kg se isitswe kwa lekaleng la ditshekatsheko go tlhomamisa gore a ketagi. Superintendent Lesedi o na tswelela tlhalosa fa ba tla tswelela ba tlhomamisa gore setšhaba se babalesegile ka dinako tsotlhe. E rile ya letsatsi la ntlha
le nne re simolola letsholo le ra tshwara makau a mabedi ba tsamaya ka koloi ya Honda Fit mme ga ba phuruphutsiwa go tsa ba setšwa ga fitlhelwa ba tshotse setlhatsana se se belesegang e le motokwane sa bokete ba 10 kg mme mo re ka re street value ya teng e tsamaya ko go 15,000 pula re na ra ba isa hapele ga makastrata ko ba hitileng ba hiwa malatsi kgotsa beile go nna ko ntle ba emetse gore tsheko e tswelele. Dithuto tsa baeteledipele le bookamedi tsa dikereke di botlhokwa ka di neela baeteledipele dikitso tse di tla letlang baeteledipele go etelela dikereke ka matsetseleko. Dikereke tseo e tla re mo tsamaong ya nako e nne tse di tla nnang le seabe mo go fokotseng botlhokatsebe jo ba apereng lefatshe le dikereke tota. Se se bile ke mopalamente wa Serowe South re le epetswe lesedi ga sekolong sa Uphill sa losa dialogane tsa dithuto tsa boeteledipele. A re utlwe pego ga Gabriel Mmereki. Dialogane tsa dithuto tsa bogogo jwa dikereke tse di harologane mo motseng wa Serowe di ne tsa kgothadiwa go busa serumo sa kereke gore setšhaba se tswelele se tshepa mo go yone le gore kereke e tswelele go lejwa e le seikokotelo sa setšhaba. With the skills enhanced and attained in the course, we are going to experience a sound, accountable leadership in the church and ministry. Of late, our society... Ka dikitso tse le setsang go di amogela mo dithutong tsa lona, re ya go nna le baeteledipele ba motia. Mo bogompienong lefatshe le apesitswe kobo ka letshoba ke botlhokatsebe jo bo bakileng tshenyo ga mmogo le dipolano. Kgogontsho ya bong setse e tseneletse mo e leng gore e teng le mo dikerekeng. Violence has found its residence in almost all the social structures like social clubs, businesses and homes, and even in the churches. So ebe ke bona go le botlhokwa gore ke tsenye programe ya leadership gore e kgone go accommodate ditumelo tse di harologaneng. That's why mo tsela gompieko ra losa baruti ba ile gore ne re ba ruta ka leadership gore ba itse gore motho o tshwarwa jang ba itse gore ha ba eteletse pele ba tshwanetse gore ba itshware ka tsela e ntseng jang. Dialogane tse di ne di supa ga di itumeletse go bo di hiteletse ka tego e ebile ba supa ga ba tatsa se ba se itutileng ba senya mo tirisong gore ba te ba kgone go thusa le go hetola matshelo a diphuthego tsa bone. Tsa jeno ke itumeletse thato ka loga tsa jeno e nsupetsa gore ke rutegile mo botshelong jaanong ka dilo tse ne ke sa di itse tse dintsi go raya gore go apeleng go ame ke tla thusa batho ka lerato le ke le utile mo dithutong tse le ka gore le nna tota ke ntse ke na le lerato lane mo ke eletsang gore dithuto tse tsa metse di ele pele ke te ke kgone go thusa batho mo lehatsheng ke godise batho go aloga ga metsatsi jeno go mputse matlho le ka ha o le moeteledipele wa kereke o tshwantseng go tsamaisa ditirelo tsotlhe tsa kereke gore ga gona le makgwere mangwe wena o le moeteledipele o tshwantse go tshwara ka tsela e ntseng jang. So go nthutile tse dintsi thata gore ke manager kereke jang o ministry jang. Baeteledipele ba dikereke tse dingwe ba simane ditankana tsa go tsamaisa dikereke ba go thile gore ba inaakanye le go ithatela dikitso tse di ka ba thusang go etela dikereke tsa bone sente go le ka ga molaong. Gabriel Mmereki, BOTSWANA Television, Serowe. Wa itsosantsuri be dikgang tsa BOTSWANA Television re a tswelela. Mookamedi wa Botswana Baylor Children's Clinic Professor Mogomotsi Matshaba o gateletse botlhokwa jwa go nna le kelelelo mo dijong tse motho mongwe le mongwe a di jang le go itshidila mmele ka dinako tsotlhe a re seo se ka thusa botsogo jo bo lolameng. Professor Matshaba o tlhalositse se kwa segopotsong sa lekgotla la SADC sa botsogo jwa mmele kwa Good Hope. Gilbert Mogorosi wa bega. Letsatsi le la maloko a lekgotla la SADC la go ipelela botsogo jwa mmele le ne le kopantse boeteledipele jwa motse baitseanape ba tsa botsogo ga mmogo le morahe go supa ga malwetse a sa tsholaneng a e leng gore a bakiwa ke dijo le ka ga motho a tshelang ka teng a tsweletse ka go kekela le go golela pele ka dipalo. Malwetse ao a akaretsa jwa sukiri, madi a matona gareng ga a mangwe. Botswana government is dedicated to enhancing a quality life for its people.
Puso ya lefatshe la Botswana e tlamehile go tlhabolola le go tokafatsa matshelo a batho segolo jang go nna le botsogo jo bo lolameng ka gore go dira jalo ka bogone go tla fokotsa ditshenyegelo le go tlhomamisa ga batho ba tshela sebaka se se leele ba itekanetse. Ka jalo setšhaba se rotloediwa go kgathala ka botsogo jwa sone ka nako tsotlhe go tsweledisa lefatshe leno pele. All of you to remember on a daily basis to make the right choice. Dibui ka go harologana di ne tsa supa le go gatelela botlhokwa jwa tshwaragano magareng ga setšhaba le puso go rotloetsa setšhaba ka dikgang tsa botsogo jo bo lolameng ga mmogo le mmele o itekanetseng. This level of diseases and death, they overwhelm our head. Seemo se sa botsogo jo bo sa iketlang go le gantsi se babalela itsholelo ya mahatshe le go humanegisa malwapa. NCDs, but also they negatively impact our economies. A re dumeleng gore dijo tse go teng le dijo tse di senang mahuatse ke tsone tse di ka dirang gore ka moso la ile gore o sa tsamayang mo tseleng re ka bona mmele wa gago o buetse ko re batlang gore o nne teng. Letsatsi le la go ipelela botsogo le mmele o itekanetseng le tlhomilwe go rutuntsha le go tsibosa setšhaba ka dikgang tsa botsogo jwa setšhaba mme ebile molaetsa wa setlhogo sa monongwaga o ne o tsepame mo go rotloetseng setšhaba go tsaya boikarabelo ka botsogo le matshelo a bone go nna ba itekanetse. Gilbert Mogorosi, BTV News, Good Hope. Marara le boeteledipele jwa kgaolo ya Kweneng bo phaketse bo tshologetse kwa kgotleng ya Kgosi kwa Molepolole go tsamaisa Kgosi Motse Sebele 1 sentle yo tlhokafetseng kgwedi eno e le 11. Kgosi Motse e ne le ngwana bosupa wa ga Kgosi ke na le Kgosi Sebele 1 Setšhele 1. Kgosi Motse o tlhokafetse le dingwaga di le 72. Re utlwepego ka Tanki Sentso. Mooki wa Kgosi Motse o tlhalose fa rragwe a tshedile le bolwetse ka lebaka go simolola ka ngwaga 2022 mme a simolola go koafala thata mo ngwageng ono. A tla wa jana tsena mo sepatala ka di 20 tsa January. O na hela nna mo ICU for around 3 weeks. E beke ya bo 4 mme ba mo dira neurological surgeon. Mme ba itemogela gore o na na le tumor. Mme go dile thata mme ha ne le teng le ka tla se ga boboko e lone no gore mo tsamoeng ya gagwe ga nna re ntse re akanya gore nyame monna mogolo o di ga di sukiri nte bo ka ga se sukiri. Dibui ka go farologana di ka ile fa Kgosi ne le motho yo tlhaga le boitshoko go itirela o ka ilo gape a ne a le lekau e le motho yo a neng a tlotla nnako mme gape a le lorato. Mme ba ga itsona be re tlogetswe ke batsadi re le bana ka be ke sala le bonna ke le morwalo wa banna ba ka sokola le bone le mmago boitumelo monna yo robetse yo ile a sena go henya standard 6 a ba re nkgonne go ha go thata ga gona ka re ka dira a nterisa sentle a ba go tsena mo sepodising ka lesego a ba go nna special branch a go tsamaya le tautona wa ntlha seretse bana rata bana ba rona ne ba rutse le rato nna le nna ke bathunga. I just want to be honest, they took our love. How re wa re gate Kgosi, how re wa lorato we kana ke reketse zo zo mashikana ko yo fata ba fresh milk and my daughter is 1 year old. Tata ha ke tlo nna molele bathung re latlhegetse. Le boeteledipele jwa motse ba baka bokao jwa gagwe mo setšhabeng. Ke tsena kwa ga mmalena ke ithela ile gore o tshwere shamboko ka letsogo le lengwe o tshwere di sweets mme o buisanya le mongwe wa batogolo ba gagwe wa negotiator wa etsega gore a tamele a te go tsaya di sweets kampo a boihe shamboko ye tshwerweng. O ka se go dumele ha o kopana le bone hela o ka se go dumele gore motho ke Kgosi ka ntate ya ka ha ba ntseng ka teng. Me I think ka mo ba re ruta gore le rona la o ka tsena mo maemong a AFP a rotlhe re dire ditiro tsa rona ka boinelo le lerato. A kolofala tse dintsi tse a di dirileng a na le mogolo ya mogotleng ba gaetso re ipelela ra lerato ya re go tlhakatlhakanye go se monate mo motseng ba ema ka dinao.
ba tshwaraganye gompieno o tsamayana ba tshwaraganye gompieno le kgosi kgologale e ntse le mogakolodi wa bone a ba beile ga tlase ga gago. ba lelapa ba re batla mo gopola ka dikgakolo le dinyao tsa gagwe o tlogela bana ba le babedi ngwetsi le bana ba bana ba le batlhano. Tanki Sentsho, BTV News, Molepolole. Go fane choba yo dingwaga tse di le some le bo fera bongwe wa kwa Totome o letsa fentse kgaisano ya mabontle wa Miss University of Botswana 2025 Faroni Molelekwa wa dingwaga tse di le some le bo robedi wa kwa Ramotswa gapile korone ya Miss University of Botswana kwa kgaisanong ya neng e tshwaretse mono ga borene ka maabane maitsibo a re utlwepego ka Motšedi Mokibelo. Bosigo jo bo neng bo tetse ka ditiragalo tse di kgatlhisang leitho bo simolotse ka go supa ditalente tse di harologaneng gareng ga makau le makgarejana a neng a phadisana ka maikelo a go hetoga bahenyi go gapa korone ba ne ba gatoga ka bokgabane jo bo kwa godimo selo se se hileng batho ditiro e bokete go ka kgetha mohenyi mo bosegong jo le ga go ntse jalo mohenyi ene o ne a tshwanelwa ke go tswa mo dikgantshwaneng tse mme morago ga dipotso go fa one Choba a hetoga Miss University of Botswana 2025 Haruni Molelekwa ene a dule ka tse di mo lethakoreng la makawana a neng a gaisana. Well, I gave it my all. I did what they wanted us to do, submitted everything on time. Ke berekile ka nata le go dira tsotlhe tse di neng di thokwa mo kgaisanong e. Ke ne ke sa sologela gore ke tanna mohenyi. Ke isa malebo go bothe makgarejana a Ntomanserotla. But overall, I'm proud of myself and the other princesses. Firstly, I would like to say resilience. When I started this journey, I did not know anything about it. Ke dirile ka bojothe go nna mohenyi. Ke ne ke sa itse sepe ka rabonte mme ke ne ka ipha nako go dira tsotlhe tse di tlhokegang mo kgaisanong e. Ke itumetse hela thata ka ke ne ke sa sologela phenyo e. So excited. I am so excited. I did not expect this and I'm truly happy that I get to live this moment. Barulaganye ba kgaisano e ba itumella ka tego ya yone. As we can see, the event was a success. Through God, the event was ka lesogo la modimo kgaisano e tsamaile sente ka re simolotse ikatiso mo kgweding e hitileng mme go hitha mo nakong eno ga ise re nne le dikgetho ke isa malebo go ba rotloetseng ba rona. Because we had support, we had sponsors, and they made it a success. Bahenyi ba soletse go dirisa seralese go supa maikarabelo le maitamo a kwa godimo mo go thaboleng setšhaba segolobogolo mo bananeng ka ba salwa morago ke bontsi jwa balekane ba bone. Motšedi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Wa sa di be phegolane teng ha la isa sa keng go gonela tsa metshameko. Haizeraka wetsoma dume na ke laiza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme re di simolahela ka tsa kgwele ya dinao mo go tsa liki ya bomme ya Division 1 ya kgaolo ya Gaborone setlhopha sa Gaborone United se fentse sa mazoti ka dino tse pedi go elengwe mo motshamekong wa beke ya borataro ya liki eo metshameko o no tshamekelwa kwa lebaleng la Gaborone United ka matlhatso mme a rutlwe pego ka Kagiso Molelekwa. E re lento dithopa ka bobedi di simolotse motshameko ka botswapelo di supa sameko ente segolo bogolo ga gare ga lebala ga bogo se sepe sa tsone se se kgonang go nosa nno karolo ya ntlha ya bokuto di ngangane ka lefela sethopha mo karolong ya bobedi dithopa tsa tswelela ka tshameko ente fela mazoti ya bo ena le letsogwana le fa godimo ba tsenyela morago la bomme ba manya go leile ka fa tsa kgatelelo metso e le lesome le bone mo karolong ya bobedi le morago la Gaborone United ba ithaba ka thipampeng go neela mazoti nno ya ketapele metsotso e le mebedi fela morago ga nno eo lesego ra diakanyo ra tshela kgwele ente mo lebokosong go nopola thogo ya gaonya di ontametse yo neng a buisa Gaborone United mo motshamekong morago ga dino tseo dithopa tsa tswelela ka go thasalana go batla nno ya phenyo fela go seng go e tswa lemina ya re motshameko o seka metsotso pele o ya bokhutong lesego ra diakanyo a go kotala sepekere sa bobedi go neela monyagole le phenyo le dintlha tse tharo. We tried to dominate the first half. We didn't really dominate. Re tshamekile sente mo karolong ya ntlha re laola motshameko sente re teletse ke go nosa ditšhono tsa rona mo karolong eo ya ntlha
mo karolong ya bobedi re ne ra bona nno mme re retelelwa ke go sireletsa nno ya rona mme go tsong foo ba tsaya taolo ya motshameko. Then go bo go raya gore bo ba nna le upper hand towards the end of the game, so I can't take anything away from them. We started the game on a low intensity. Ke dumela gore ga re a simolola ka fa re ne re eletsa ka teng e rile ka nako ya go ikhutsa ra bolela batshameki ba rona gore ba diretse ditaelo jaaka ba di neelwa mme ba dira fela jalo ra kgona go bona dinno. And we have to pick up ourselves, we have to motivate ourselves to come back to the game, and they should use the tactics tse ba di itseng so that we can score. Phenyo eo e raya gore Gaborone United ba ntse ba eteletse le ko pele ka dintlha di le 12 go tswa metshamekong e le merataro e ba fentseng yotlhe fa matsothi mo letlhakore le lengwe bone ba tswelela ba tshegetse maemo a bone ka dintlha di le 11 go tswa mo diphenyong di le 3 maleka a le 2 le ditatlhegelo di le 2. Kagiso Mmolele kwa PTV Sport Gaborone. Re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Mochudi Center Chiefs se hetetse kwa tikologong ya ditlhopha tsa bofelo tse di le 16 tsa kgaisano ya Orange FA Cup se sena go nota sa masitao ka nno e le nngwe go lefela tshokologong eno kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokweng. Nno ya phenyo e nositswe ke Legend Monyake mo motsotsong wa bo 15 mo karolong ya ntlha mme a re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. Perbone from Matachalo Mahomo Legend Monyake pizza mato Monti Enosa Obotlhale Monti abathapela motenka botlhale Samonzala heavy touch sebaka ke sa masitao ka bantsha motho be goto onside a re bone Chakalisa straight to the goalkeeper mo fisa mpelo ke le felopang what a touch mo go Fortune Perbone Fortune disejala je koko Romela mo karolong ya kotsi. Should have done better Monti Enosa. Like I said, you know, if you can listen to my first interview before the game, I said every team have got a chance against this team. But sometimes luck was not on our side. Like the goalkeeper did very well. On 2 occasions, he came to the party. So, and my game plan worked because I didn't want to open and attack Center Chiefs. But I know those moments were going to come. Mind you, that's my top goal scorer in the Kweneng region. He might have played 9 games, but it's 9 goals. So I knew the chance that they leave him was going to be a problem. Yeah, the most important thing for us was for us to win today. We won, we scored a goal, we still kept 0 behind. We're doing so well in both boxes. Maybe not so well in the offensive box, but in our box we do so well. We keep clean sheets, we don't really concede goals, so this is what I'll take also from here, going into the international break, and we'll work on again when we come back. Thank you. Mo metshamekong ye mengwe ya ditlhopha tsa bohelo tse di 32 e tshamekilweng tshokologong eno setlhopha sa FC Phalape se fentse sa Motlakase Power Dynamos ka nno e le nngwe go lefela kwa Selebe Phikwe Matebele kgapetse ntle setlhopha sa Mmadinare Giant Aces ka go se garaswanya ka dino tse 4 go lefela. St Diamonds e fentse Calendar Stars ka dino di le 4 go di le 2 mo thagong ya di penalty morago go ditlhopha tseo di fetse motshameko ka maleka a nno setlhopha. Seo se ra jalo gore go sologetswe metshameko e rokotsa mathe ya tikologo ya ditlhopha tsa bofelo tse di 16 tsa kgaisano eo ya Orange FA Cup Season 6 moraga gore go dirwa kgogo tshokologong eno kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokweng. Basireletsi ba Sejana Joining Galaxy ba thulana le setlhopha sa Blue Aces sa kwa Gantsi. Mochudi Center Chiefs e lebagana le FC Phalape. Security Systems e mekamekana le setlhopha se sengwe sa ligi ya FNB Premiership sa Unao Flamingo Santos. VTM e bapolana le St Diamonds ha Orapa United e golagantswe le Taung Young Strikers. Matebele e a go rutana magokonyane a kgwele ya dinao le Mahalape Railway Highlanders. Jano harwetsa dikgang tsa rona dinno di le 2 tsa ga ao bakwetshobo di thusitse setlhopha sa Young Strikers go tlatlogelwa kwa maemong a bosupa mo lokong se sena go fenya sa notwane ka nno tse 3 go lefela mo motshamekong wa ligi ya First Division ya ka kwano borwa o tshamekilwe maabane kwa lebaneng la SSG a rutlwe pego ka Kgomotso Sefako. Dithopa ka bobedi di tsene mo motshamekong o di itse botlhokwa jwa phenyo jaaka ntlha tse 3 ditabo di fa Young Strikers sebaka tsa go ka tswelela ka go tshabela kgakala le maemo a bo 11 fa phenyo ya notwane
e ne e ka ba thatosetsa mo maemong a bobedi le go fokotsa pharologanyo fa gare ga bone le se se kwa sethweng sa policy 11. Bobedi jo bo tsene fa ka mowa go godimo morago ga diphenyo mo kgaisano ya Orange FA Cup fela tsa simolola motshameko ka kelothoko di sa batle go dira diphoso mme se sa dira gore di seka tsa dira maiteko a mantsi a go nosa fela ya re di lebile go a boikhutsong ka one Kami a nosa ka thogo go tswa mo crossing ente ya ga onko Kami go ntse go fa strikers ketapele ka nako ya go ikhutsa. Banna ba ga thalo ba nthaga ba simolola karolo ya bobedi bonte ba oketsa dino ka wa ba kotshobo karolo eo e sa tswa go simolola. Notwane ba seka ba ineela jaaka bone ba dira bone maiteko fela go retela go nosa jaaka tiro one maome a na bona free kick ya gagwe e ne e sireletswa ke motshwara dino wa Young Strikers. Go ya kwa pele ga Notwane go ne ga ba tlogela ba sa ikatega ko morago mo go neng ga fa taung Young Strikers sebaka mme ba nosa ya boraro mo motsotsong ya dikgobalo ebile la bobedi ya gatshobo go ka fetsa motshameko ka 3-0. Bad day for the day. We started slow. Our first half was... Ke motshameko o ne o le bokete re simolotse re le bonya karolo ya ntlha ke sone se ne ra dira diphetogo karolo ya bobedi mme re simolola go dira maiteko a le mantsinyana le fa re reteletswe ke go nosa so that we can get a goal, but it was not our day. All the chances we got, we failed to score. We picked our moments very well. The first goal was always going to be very crucial. Luckily for us, we came back from the break. We got an early goal. That sort of... re dirisa sebaka sengwe le sengwe se re nnile le sone go simolola fela ka nno ya ntlha le ya bobedi e ke tsang gore e re thusitse gore jaanong re bo re tshameka re sena le tshogo ke se sethoba se fela thata ka fa se tshamekang ka teng le batshameki ba sone ke dintlha tse tharo tse di botlhokwa tse di ka re thusang ebile di re fa sebaka sa go kabelela maemo a di-playoffs se se botlhokwa jaanong ke gore re bo re tshameka motshameko mongwe le mongwe ka thoafalo. It gives us a glimmer of hope that we might sneak into the playoff positions. But what is key now is for us to focus on our games, take a game at a time and see how far we can go. Penyo e thusa setlhopha sa Young Strikers go thatogela ko maemong a bosupa ka dintlha di le 11 fa tatlhegelo ya setlhopha sa Notwane e se folosetsa ko maemong a bothano ka dintlha di le 20. Go motso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Wetso re duetsa ka motshameko wa chess Thusompeni ke ene mofenyi wa kgaisano ya monongwaga ya Alex B Mpuisang Chess Extravaganza ene e tshwaretswe kwa Legae Academy ka Matlhatso. Kgaisano e ene kopantse makawana le makgarejana a dingwaga tse di 17 go ya kwa tlase a tswa mo dikolong tse di potlana go ralla lehatshileno pego ka Pako Sterek. Morulaganyi wa kgaisano eo Alex Mpuisang a re itumelela kgolo ya kgaisano eo le ka fa etsameileng ka teng monongwaga segolo jang fa le ba kwa ba tswang teng dingwaga tse di 10 tse di fetileng fa ba simolodisa kgaisano e. Grown from strength to strength, but especially in terms of participants. Right now to just today we are doing about 140. Re godile fela thata segolo jang re lebile dipalo tsa batshameki monongwaga mo godimo ga mo re na le ba re eme nnokeng e le ba rotloetsi ba kgaisano from the corporate world. We have got Sky Mouse, it's an IT company supporting us with the other logistics for the tournament. Mpuisang o tsweletse a re o lebogela thotletso ya ba BOTSWANA Chess Federation ka ba tsweletse ka go tshwaragana nae go rulaganya kgaisano e ga mmogo le ke monokeng ya batsadi ba bana. Initially it was just an informal kind of an event around 2008. Fa re simolodisa kgaisano e re ne re ikemetse ka esi mme mo dingwageng tse di 10 tse di fetileng re ntse re thusiwa ke ba BOTSWANA Chess Federation batho ka bontsi ba itumeletse kgaisano e monongwaga le ntswa e simolotse thari. We started a bit like 1 hour late. People are a bit comfortable about the whole thing. Bafenyi ba kgaisano eo go tswa mo ditlhotswaneng ka go farologana ba tlhalositse jaana ka phenyo ya bone. I was playing under 17. The competition was tough. Kgaisano e ne le mashetla fela thata mme ke itumelela tshameko ya me monongwaga go supa fa ikatiso ya me e tsamaya sentle. The training has put something. I was playing in under 13 and this really meant a lot to me because I won. Kgaisano e ne raya go le gontsi mo go nna mo ngwageng o fetileng ke ne ke sa kgona go dira sentle. That great to get first, second or third. I got around 5th place. I was playing under 9. I feel happy. Ke itumeletse phenyo ya me
ke tsaya gore le ntate o tla itumelela phenyo e ebile ke tla tswelela ke itlhokotsa gore ke tswelele ka diphenyo. To continue practicing so that I win tournament to tournament. Kgaisano eo ya Alex B Mpuisang Chess Extravaganza e ne e bulela jalo dikgaisano tse di tla tshegetswa monongwaga ke ba lekgotla la Botswana Chess Federation. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Wetso di khansa rona di wetse nna lwena re tla kopana gape kgante jana kana ko ya bohera bongwe ha re di go neela jano re dirano tse ele ka teme ya sekgowa. Physical violence is the most prevalent form of violation suffered by children in Botswana, with 28.4 female and 43.0 male children having suffered physical violation before the age of 18. In 2019, 9.3% female and 5.5% male children suffered sexual violation. Silence is not golden in the face of GBV. Let's act, report, seek help. #no excuse. Bakanyi kwetu, atileshezeni kuisana mumisha. Tibakisaneni zwibianana. Kunyalala muzikhane zwe GBV. Kopapidza koga matata. #kumbila tuso. #silence is not golden. Let's make public spaces safe for women and men, girls and boys. #act now. 66% ya borre ba ba khokhontshang go bolelwa le bona ba kile ba khokhontshiwa mo botshelong. Jaanong ntšanyana e sa leleng e tsewa ke bophiri. Tlale ya khokhontsho, go khokhontsha, go tlhorontsha monka wena ga se poko ga go a siama. Quality o itshware khubo. Botshelo